tere, nüüd täna me teeme Minecrafti horror moodi jälle ja teeme jälle Eesti Minecrafti, sest sellega me alustasime ja sellega me teeme ka. Ja täna on teine osa horror Minecraftist, et siis jah, alustame.
game of cat and mouse. Help me! Jaha. Igång. Ja. Oikein sen kaikki vaattaminen. Joku vittu vähän. Sulle mieleen. Pappa. Vittu kuka mä katsoin. You're gonna run and scream. They always scream. Help me!
Così. Sì. Dan moet ik allemaal meteen not. Nee, het is net te precies. Wow, misschien dan. Hij heeft steeds.
mis mul toimub? Aga ma lõpetan tänaseks. Jätke meelde subscribe ida ja like ida. Head aega!